Letos bom poleti šla na Hrvaško, ker imam zelo rada morje. Všeč so mi lepe plaže, čisto morje, sončni zahodi in sproščeno vzdušje. Hrvaška mi je všeč tudi zaradi prijaznih ljudi, dobre hrane in številnih zanimivih krajev, ki jih lahko obiščeš. Septembra pa načrtujem potovanje v Turčijo. Takrat ni več tako velike gneče kot sredi poletja. Temperature so še vedno prijetne. Poleg tega pa lahko bolj v miru raziskujem mesta, znamenitosti in lokalno kulturo. Rada spoznavam nove kraje in okušam tradicionalne jedi. Zato se tega potovanja zelo veselim. Jaz pa zelo rada grem v hribe, kjer se lahko nadiham svežega zraka in občudujem naravo. Pohodništvo me sprošča in mi daje veliko energije. Poleg tega pa rada kolesarim, saj je to odličen način za rekreacijo in raziskovanje okolice. Mislim, da je pomembno, da svoj prosti čas preživimo aktivno in počnemo stvari, ki nas veselijo. Sada možete vidjeti prvi tekst, odnosno prepis audio snimka kojeg ste na početku čuli. Ovo što sam podebljala, to je mišljeno da su nove riječi i da su riječi koje se tiču ove tematike, odnosno počitnice, odmori, putovanja i tako dalje, ili jednostavno nešto što vam želim dodatno objasniti. Tako imamo poljeti, naravno, to znači ljeti. Znamo da je ljeto kao ljeto, poletje. Međutim, kad odgovaramo na pitanje kdaj, kada, onda je poleti. Jer mi na našem jeziku kažemo ljeto, kad ideš na more, idem ljeti. Isto tako, na primjer, proljeće je pomlad. Kdaj? Spomladi. Ok, to morate znati razliku. Zatim imamo na hrvaško, dakle mi bi rekli normalno idemo u Hrvatsku na more, na slovenskom je na hrvaško. To proizilazi pravilo iz toga kako završava naziv jedne države, ako završava na ška, ski, ški i tako dalje, ima ispred prijedlog na. Sve ostale države imaju v. I naravno to još vrijedi za otoke, poluotoke, nadmorske visine i tako dalje. Zatim imamo všeč so mi, biti nešto všeč, nešto mi je všeč, nešto mi se sviđa. Međutim, imamo, to je znači sviđati, a imamo marati, to je voljeti. Nešto mi je všeč, nešto mi se sviđa, nešto maram i ne maram, nešto volim i ne volim. Sunčni zahod, itak, sunčni je sunčani, zahod je zalazak. Znači sunčani zalazak ili zalazak sunca i sproščeno uzdušje, znači nešto biti sproščeno, nešto biti opušteno, znači opuštena atmosfera neka. Ovo je, mislim, ostalo jasno, da tako rečemo, odnosno sam procijenila da ne trebamo ništa posebno naglašavati. Zatim imamo drugi tekst, septembra. Je podebljano zato što želim naglasiti da kad odgovaramo na pitanje kdaj si rojen, kdaj greš i tako dalje, odnosno na pitanje kada, kad odgovaramo, treba nam oblik u genitivu. To je odnosno, da tako rečemo, da na datume dodajete nastavak ega, a na same mjesece dodajete nastavak a. Kdaj? Septembra, oktobra, novembra, decembra ili ja. Januarja, februarja, potom imamo marca, aprila, maja, junija, julija i tako dalje. Zatim načrtovati. To je načrtujem, znači planiram putovanje u Tursku, nije veliko gneče, gneča je itak gužva. Zatim imamo dalje, šta kaže, poljetak blako raziskuje mjesta, znamenitost lokalno rad spoznavam nove kraje, kušam, i to je to. Ostalo mislim da je sve razumljivo. Znamo ova upotreba rad plus glagol, mi to prevodimo sa volim nešto raditi, da tako rečemo, ili rado nešto radim u tom kontekstu. U trećem tekstu, prvo podvučeno, možemo vidjeti ovo što sam malo prije objasnila, zelo rada grem. Rad za muški rod i rada za ženski rod plus glagol, znači jako volim ići. Rado idem u brda, hrib je brdo, znači u hribe, u brda. Gdje mogu sad, ok, zatim imamo pohodništvo. Mi to možemo prevesti sa planinarenja, da tako rečemo. Imate pohod,
me sprošča, znači sprostiti je opustiti, znači me opušta i daje mi puno energije. Poleg tega, znači pored toga, poleg tega, ovo su sve fraze i riječi koje su vam univerzalne, dakle koje vi možete upotrijebiti za bilo koju situaciju i bilo koju vaš primjer, da tako rečemo. Znači treba vam riječ pored toga, aha, to je to, poleg tega, i sad rečete šta vam treba. Kolesarim i tak, znači vozim biciklo, odnosno kolesariti, voziti biciklo, jer je kolo, koleso, znači biciklo. Ok, raziskovanje, to je otkrivanje, istraživanje, jer imamo raziskovalec, znači istraživač neki, raziskovalno delo, neki istraživački rad. Zatim kaže počnemo, znači da radimo. Također imate frazu, na primjer, kaj radi ili rada počneš med vikendima, na primjer. Znači šta volite raditi vikendima, između vikenda, u toku vikenda, da tako rečemo. Znači, kaj počneš, šta radiš, ili kaj počneš tu, šta radiš tu, u tom kontekstu, znači počnem. U redu, ja se iskreno nadam da su vam ove sve riječi jasne i fraze, i eto, ako neka fraza, riječ nije bila jasna, iskreno se nadam da sam vam razjasnila, jer mislim da su sve ove što sam i naglasila onako su fine i koriste se u svakodnevnici i u svakodnevnoj upotrebi, zato nije loše da negdje to sebi u glavi sačuvate, spremite, jel? Jednostavno rečeno da si te fraze i riječi zapamtite. Hvala vam za vašu pažnju, nadam se da vam je i ova lekcija i ovaj video bio od koristi. Koliko želite pristup svim ostalim lekcijama, dakle 100 plus lekcija koji su miks i A1 i A2 i pripreme za ispit i tako dalje, naravno možete to dobiti, odnosno možete postati član kanala za određeni nivo da dobijete te lekcije, odnosno dobijete pristup tim lekcijama. Ukoliko želite pristup A1 tečaj od samog početka, onda morate se priplatiti, odnosno postati član nivoa A1 tečaj od početka za pristup svim ostalim lekcijama, naravno nivo pristup lekcijama. Također, ukoliko vas nešto dodatno zanima, neki konkretan tečaj, individualni, online i tako dalje, ili tečaj za samostalno učenje, pošaljite mi slobodno mail, dostupna sam preko maila ili preko Facebooka, imate sve linkove i mail napisan u opisu ovog videa, tako, ili jednostavno se javite u komentar pa ću odgovoriti. Uglavnom, hvala vam puno što me pratite, hvala što učite sa mnom, nadam se da su vam videi i lekcije od koristi i ja se nadam da ćemo još dugo vremena zajedno učiti. Želim vam puno sreće i svako dobro.